da li neko i nas gleda. Da nas neko barem trunku dnevno gleda kroz špijunku. Da li ispred svakih vrata gdje je sjenka velikog brata. Došlo je to tako doba da zavidi Tarzan čiti i sam čova posta roba mediju show reality. Orden. Dodijeli smo orden je najviše jednom koji ne zna ni da piše. Jer država na toga tajkuna pri biznisu ozbiljno računa. Drugi ode bivšem direktoru što ostavi firmu na umor. Treći Dasinu vječnom fotiljaru koji za njih dade silu u pad. Nagradi smo još i nekog popa kom od crkve preča Evropa, te nekoga skupog lobiranta i dva naša u svijetu žiranta. Nakon ovih i još nekih dvoje na dijeljenje stavili smo klapu. Nije bilo mjesta za heroje, njima ćemo dijeliti kad dodatno.